hemos analizado diferentes tendencias y ya creemos cuál debe ser nuestra ruta. ¿Cuánto tiempo más se llevará esto? Esta reunión, este encerramiento, este distanciamiento social, esta crisis, toda esta situación. I would like to go out. Έχει κρατήσει πολύ καιρό. Realmente, no puedo dormir de noche. Ze lijkt allan daginn. Schatz, wo sind meine Tabletten? Sie liegen auf dem Tisch. Du siehst nie etwas. 爸爸，我可以问你一个问题吗？你要做什么？我现在很忙。No puedo dormir de noche. Ich muss mich einfach bewegen, um mich besser zu fühlen. Kusikiliza nyimbo za kiroho kunanipa amani. När jag läser Bibeln, då får jag mer hopp. Não é assim tão mal deixar o meu telemóvel de lado. ดีใจเด้ที่ได้เสียวเครื่องไปช่วยไทยบ้านเฮา Λατρεύω τον ήλιο και το καθαρό αέρα. Preciso de orar mais, pois faz-me sentir melhor. Lass die Angst nicht dein persönliches Leben bestimmen. 唔好俾焦慮影響到你。Denk positiv. เสริมกำลังคนเสื้อของทาง Taktu frá tíma og hugsaðu vel sjálfan þig. Linda mwili wako. Si crees necesario, busca ayuda.